sa season 4 ngap diang sngoba ya pisha kene ke YouTube channel junga tementa na wanra ya kisanmut ki player ki bahakmat ki ban yakni ya ke Ballon d'Or menta usnam raja pulai di manu kita kisanmut ki badon hakatu ke bahakmat na pedang kisanmut ki player ki ban yakni ya ke Ballon d'Or menta dia siap player don kerdan basan kata Kevin De Bruyne udai nagari Belgium bat udon ya ke arta kaba live wisnem bat wilekai naga klub Manchester City menta menyapai bat syawai bat player kata player badang arpo arnem ke arta kata udai Vinicius Junior ubade player jongkari Brazil bat uni player wilekai naga klub Real Madrid di mentang menyapai syawai bat player ubaba ya kerdan kebalai kata hak arta kaba arpo Arsenal kata udai Erling Haaland ubadai nagari Norway ban une player wilekai naga klub Manchester City bat ubabaru ya ke top scorer ke Premier League di mentang menyapai syawai bat player ubadan arpo Arsenal ke arta ubabat ya kerdan kaba kata kalian Mbappe hak arta kabar khususnya berudai naga ri Fran berwile Kairu naga klub PSG ni player Leora ru ya ke Golden Boot hak ni ke World Cup kabla depno tementa ini pai si ubabat ya kerdan ke penengkong banyak kini ya Ballon d'Or kata udai Lionel Messi udan hakmat naga bata ban yora ya kini ke Ballon d'Or menta usnam raja lai berlada Messi unyo ban rabiang ya kene kop samenta usnam kamut ba ulayo bat hadu prasen ya kene ke Ballon d'Or ha une usnam raja pulai te kumta jet mapi bajba yano pi ibet banyora ya kene ke Ballon d'Or menta usnam raja pulai nak lengjonga la menong dikena ba Messi unyo bet ya kene ke kop te kata perlo kulishbon saya siambiang ha kuipat kepoh